थानाय कয়েকদিন सिगांनि सिमी जे नुगै मामानि ससियेल मिडियाआव तामुनुक जाखांके महाराष्ट्रनि बागै हामिया सामानि महाराष्ट्रनि नुखुंनोतुय हामिया सामानि ताई तिप्रामथा जे पॉलिटिकल पार्टी वर्क खाइ दङ आबनोतुय गोबां हामिया सामानि सिनि सामुं रखनो केबेंमानि ताई स्पेशली जे बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी रक जैसा के पनो दले सोले बोले द्वंद्व बेद जतो प्रयोग खाई एडिसी वो सरकार गठन खालायनायनि बसखांनि 2026 तिनी आं अवश्य बिलाइखे वानाव हायसि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी जेफ्रो 2018 नो पावर ऑफ फायो गोबांमा कक रुई फाइमानि हायसि 2023 वो हाइनो हाइ पावर ऑफ फाइफ्रो गोबांमा कक रि हाइमानि हायसि ताई ताबुक सुंजतो साइमनो बीजेपी रक दाबा खाइ दङ पृथ्वीनि जत्तनिसे शक्तिशाली पॉलिटिकल पार्टी हिनै माने बीजेपी हाइ पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी तै वर्ल्ड से क्रिया प्राइम मेंबरशिप से बंगनि 180 मिलियन दं एंड जे ताबो बीजेपी ओ हिमै दंनाय जनजाति मोर्चा एबाखाय तिप्रासा जे बीजेपी नि लीडर सकनोबां गोबांमा प्रश्न सोंनानि मुसुंगो बीजेपी आसक से कतर पॉलिटिकल पार्टी वर्ल्ड नि जत्तनि साय बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हिंगांके बीजेपी तांनि ताफनो रोमान स्क्रिप्ट न इम्प्लीमेंट खालायमानिया बीजेपी आसक से शक्तिशाली पावर हिंगांके तिप्रासानि बागे आसक से काहाम वानसुगो हिंगा तिप्रासानि थानाय डिकेट्स रोमै बसर रोमै जे सानजागि फाइमानि रोमान स्क्रिप्ट डिमांड न तांनि ताफनो बीजेपी रो इम्प्लीमेंटेशन खाइमानिया बीजेपी आसक से शक्तिशाली पावर आसक से शक्तिशाली पॉलिटिकल पार्टी हिंगांके तांगै ताफनो 125th अमेंडमेंट बिल न इम्प्लीमेंट खाइमानिया बीजेपी आसक से शक्तिशाली पावरफुल हिंगांके तांगै ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड न ताफनो इम्प्लीमेंटेशन खाइमानिया बीजेपी आसक से शक्तिशाली पावर हिंगांके आसक बरो पार्टी क्राक हिंगांके तिप्रासानि जे इलीगल बाबे लैंड्स हारक सेकजागि तंमानि आबनो तांग बंद खाइमानिया ता प्रश्न काय जे बीजेपी खाइ तंनाय पॉलिटिकल पार्टी नि कतर लीडर्स रो तिप्रासानि बागै सामुं खाइ दङ तिप्रासानि बागै डेभलपमेंट खाइ दङ तिप्रासानि बागै कक साइ दङ नै जे साइ तंनाय बरकनो आं सोंनानि मुसुं हायसि जेफ्रो तिप्राजोक रक साल कथां ब्रड डेलाइड याक ग्रम फ्रेजागो सप्रे खलाइजागो सप्रे साप्रा खलाइजागो आ टाइमो बीजेपी ओ जे तिप्रासा लीडर्स खाइ तंनाय र कतर नेतृत्व स्कॉर्पियो गाड़ी खाइ तंनाय बिल्डिंग कतर तंगै तंनाय तांगै कक थाइसेपन तिसाइमानिया कांचनपुर हाई जागा रगो किला हाई जागा रगो निनी गंदासरा हाई जागा रगो रायमाबेली हाई कन्स्टिट्युएन्सी रगो गोबांमा जागा इलीगल बाबे लैंड सेकजागै दंगो तांगै बीजेपी नि जे तिप्रासा लीडर्स तंगै तंनाय र गाड़ी कतर काइ तंनाय र न कतर तंगै तंनाय र एसी नगो तंगै तंनाय र तांगै कक थाइसे साइमानिया आसनो पावरफुल बरक लीडर्स हिंगांके तिनी तांगै कक काइसेपन साइमानि हायसि 125th अमेंडमेंट बिल सारा 10टा जे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तंमानि आबनो स्ट्रेंथेन खाइनानि बागै 125th अमेंडमेंट बिल ओ 125th अमेंडमेंट बिल न तुयै आसक से तिप्रासानि बागै काहाम न वानसुगो हिंगाय तांगै पेंडिंग खलाइ तनै तन
asek se Tiprasa ni bai kahawan suk tong kai tangi tripartite accord no taphan pending khlai tongoi tong প্রশ্ন হাইছি তিনি হিজ হাইনেস মহারাজ নিবাগে হামিয়া কক সিলসাও হিজ হাইনেস মহারাজ নি নুখুং নিবাগে হামিয়া কক তিসাও হিজ হাইনেস মহারাজ নিবাগে তিনি যেভাবে কক হামিয়া তিসাকা বিনি আমানি বিনি বাবুনি বাগে হ্যাঁ বরং গোনাংসিনি রেবতী ত্রিপুরা তিনি বন প্রশ্ন খাইনেন মুসুং হাইছি মহারাজ কি কুবনি দফা রকনো ডেভেলপমেন্ট খাইনেন বাই কুবনি দফা রকনো রাইটস রেনানি বাগি দে সামুং খাইতং সামনি বাগি সামুং খলাই তিপ্রাসা রকনি রাইটস টুমনানি বাগি তিপ্রাসানি রাইটস টুমনানি বাগি খলাইসি তং নों সাইসि मानि तंग kai नों तांgi कासुआसो नों आसकनो निनि पलिटिकल पार्टी क्राक गांगै निनि पलिटिकल पार्टी पृथ्वीनि जतनसे शक्तिशाली पार्टी गाय रोमान स्क्रिप्ट नो तांगी इम्प्लीमेंटेशन खाइना बागै एकटा कक सामानि ननो खनाया आसक नो निनि पलिटिकल पार्टी क्राक गाय ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड जे थानाय 2nd March 2024 साइन खाइमानि तिनि 18 months नि साइफन बिसिङै दङ इम्प्लीमेंटेशन खाइना बागै तांगी निनि पलिटिकल पार्टी कक्ति साया আগরতলা হাইজাগো ব্রড ডেলাইড সিনি বুকুক जुग सं रमफ्रे समफ्रे खलाइजाक दं रेप खलाइजाक दं ताङै निनि आसो पावरफुल पलिटिकल पार्टी कक थाइसेपन तिसैमानिया हा साक इंटेलेक्चुअल हनै जों मने खायु बरं गोनां ताकुक बिपिन ननबां सोंनानि मुसुं हाइसि साक जों इंटेलेक्चुअल हनै मने खायु वर्ल्ड नि पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी नि जनरल सेक्रेटरी आं जुब मोर्चानि पावरफुल लीडर्स फॉर्मर एमपी जों साइटं हाइसे अथस तिप्रास जुग बुकुक सं जेफ्रु अत्याचार खलाइजाक दङ इनजास्टिस खलाइजाक दङ एकटा कक साया हाइसे रोमान स्क्रिप्ट नीति एकटा कक साया हाइसे जे जरावो हिज हाइनेस बुबाग्रा दफानि बागे हानि बागे मोथांनानि बागे चबा खाइ तंमानि जत किसु बिनि मेहेल तेहेल जत याकारै रां पैसा कुटी खर्च खायै साकनि सरि न हामिया खायै जे सामु खाइ तंमानि आ जराखा बाहायके कासनानि बागे अबनो चेष्टा खालायमान नै कक्ति सालाय भाइसि वानामा सिनसा हाइसि रोमान स्क्रिप्ट नि कक साकांकाय बरक साजावनाय आ तिप्रासा लीडर्स बीजेपी रकनि गुबुननि पलिटिकल पार्टी नि ना जों देवनागरी स्क्रिप्ट सिनांगौ जों बेंगली स्क्रिप्ट सिनांगौ हा रोमान स्क्रिप्ट नि कक साकाके साजावनाय देवनागरी स्क्रिप्ट जों बेंगली स्क्रिप्ट सिनांगौ सेपरेट स्टेट नि कक साजावनाय ताङै डिवाइड खाइनानि सिन स्टेट न हा ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड नि कक साजावनाय तिप्रासानि बागै जथेष्ट ताङै ना डाइरेक्ट फंडिंग नि कक साजावनाय डाइरेक्ट फंडिंग नांया जथेष्ट सिनि सरकार न रनाय अरे बाबा ट्रिंग नि कक साजावनाय ना 21 डिसेम्बर ट्रिंग या गुबुननि दिन से ट्रिंग आखिर तामो नंनि मतलब नंनि उद्देश्य तामो नंनि उद्देश्य तामो जे कतर पार्टी खाइ दं माने उद्देश्य तामो हाइसि नरकी तिप्रासानि भोट लाङै तिप्रासा रकनि सपोर्ट नावै तिप्रासा रकनो मोथांनानि सामुं दाखाय ना तिप्रासा रकनो सोक्लकनानि तिप्रासानि भोट्स लाङै तिप्रासा रकनि सपोर्ट नावै तिप्रासा रकनि खाम एथेबै तिप्रासा रकनो पाल खाय कयै रां पैसानि लुप फुनुगै हा तिप्रासा रकनि जोंजालनि बागै देनरक सामुंखाय आरो तिप्रासानि बागै आसकसा हामजोगो अंगे खाइनोबा रोमान स्क्रिप्ट न साबनरनो खावितन एक बार द कक साका नय जन एमडीसीस दङ हा नमिनेटेड बायखे 11 जन एमडीसीस दङ 7 जन एमएलएस दङ हाइसि अबनो कारिबर ताबो
leader of oppositions no kesak ni hoite tongoi tong haisi Roman script ni bagi kok samani ek barfan khnaya ko right from the beginning haisi norok saimani ada 99% Tiprasa rok ni demand Roman script ni tangi kok ti saya bono norok saimani ada 125th amendment bill Tiprasa ni bagi nangu additional strength kanya ni bagi tangi kok ti saya norok saimani kebangma illegal babe tabu additional land je nazagi tongmani tangi kok ti saya oze land nini Roman script sini kebangma zagawo bumung fil jagi tongoi tongo Ranir Bazar hai jagano tini isri hati hai jagano Ranir Bazar khairika ha hoko tisano nini tini dumasora hai khaisipka thalik tisano nini kolasora khairi reka thai blok phangno nini chalita bari khlairi reka thai pung kotono nini borokothol ni saisip jau kahisi thai su kholano tini ambasa ni slaisip kahisi kormotino gumoti tabo tam slaisip jau kahisi sangramano slaisip kahisi mutai chodo devtani bung tini slaisip kahisi tini je Tiprasa ni bagi samung khayu huni sanero Tiprasa ni rights ni bagi sing kokti sanai national party tongi huni sanero why are you silent my dear leaders why are you silent tangai noni bukuk mutubja khaisi 2019 no shoot khlaija khaisi shoot khlaija khaklabo ei citizenship amendment bill no te kok samani bagai tak citizenship amendment act ng thangka I didn't see any of the BJP leaders came forward to speak with truth I haven't seen any CPIM political party leaders those who called Tiprasa leaders who came forward to speak for Tiprasa's right Tiprasa's justice ni bagai I didn't see anyone 어터서 বড় স্টেজ 27 কোটিনি স্টেজ 4 কোটিনি স্টেজ 5 কোটিনি মঞ্চ আবো হাইজাগা খুমবাই আকবাই সাজগই কত স্টেজ বাসাবি কক সাইতং Tiprasani বাই কাহাম খাইনি হেংকাংকে বিজেপি সারা কেব খাইমিয়া CPIM সারা কোন খাইমিয়া কংগ্রেস সারা কেব খাইমিয়া বাট যে Tiprasani ডিমান্ড থানাই 1967 রক্তি সিমি সানি হাইজাকমানি or demand no fulfill khainani bai khai ekta kok saya haisi illegal immigrants lakho lakho phaitong bairani bo BJP leaders kok saka bo CPIM leaders kok saka bo Congress leaders kok saka if you are fear to speak then don't dare to say that you work for Tiprasa if you fear to speak don't dare to say that you're working for the welfare of Tiprasa haisi suzakok judi nang asak se kirja gong kai noro asak se kirja gong kok sanani bagai der ta khaidi je Tiprasa ni bagai rights ni bagai kok saune shame haisi kobuni jati rok srungdi Mizoram rok srungdi haisi tini Northeast political party one Northeast ni formation khlai tongo abe ki kubuni do faram no right sinar bagi da buji edan no former MP ngi tongo party ni top post a sugui tongo am sugbuda buji liya tamo ni bagi sing thansa khai tong Delhi government no baikete bo pressure build khaye Tiprasa rok ni rights no tubi phaimano ei rights ni bagai tini formations khaye entire Northeast kok sane bagai saitong why still your people fearing tabu sakangga yes James Debbarma chaya haisi James Debbarma hai chaya haisi James Debbarma tatal kok sau haisi James Debbarma sit ni lup haisi sanai but Bubagrani warriors ngai Bubagrani sengkrak ngai I don't fear I don't afraid to tell the truth yes
truth ni kok sane haisi asik intellectual ang zakha na 21 December ya tring okay 21 December ya tell me bo date no khakyang kan no Tiprasa ni bagai accept khaine ba with logic and genuine babe sadi norok waisepono thansa khai constructive babe salaye ne haidi sini mungni bagai sini dofani bagai hini fa phaiba phayable 2012 bo Maharaja Bir Bikram Tabukni je airport no Singarbil airport agi 150 birth anniversary wo Rabindranath Tagore ni bumungui khlainya ni bagi nai tongu ha a time mo congress ni honorable MLS kokti sawo sei time ni former chief minister basawi abono support khayu tai 19 zone Tiprasa ni votes nawi pass khaine MLA ro silent happy danaro ha abo hai kai bumung pharjagai sini Maharaj sanamani airport no sanam jakan ro happy da nor sana happy ya sengbo dukkunang khang tangi silent sa tangi kok saya sa vote sanapur ka phapai saiman blaha sini party kaham sini party sorbosat shakti party sini party rangrimano sini party ganang sini party rang tongo ha आता इमो खतंगी सारा गया एकमात्र तिनी वो प्राउड फील खायो हाइसे प्राउड फील खायो एकमात्र सार विजय रांखल 2012 वो स्टेट असेंबली भाषावी साव नो अब इनजस्टिस नाय जुदी तिप्रासानी महाराष्ट्रनि सनामजाक एयरपोर्ट नि बुमुं रवीन्द्रनाथ टेगोर नि बुमुं इंखांखाय वी रेस्पेक्ट वी ऑनर bonusung blai ke respect khayo Rabindranath Tagore no tai bolia sini hani bumung jati ni bumung sini jakmani othei omthai klaimani jagabo Maharashtra ni bumung no nori renani hakok to ya ekmatro bijoy rangkol sar kokti sawi tini government baidong ha agor tolani je airport no Maharaja Bir Bikram airport khainani and the rest 19 others MLAs were silent at that time because they fear that they lost their positions, their post. They were afraid to speak the truth, I see. National Institute of Technology, Agartala. How many percentage we were having that time? Reservation, only 7%. Who fought that time? Para tongoi muya falai chanai, gandri falai chanai, kamsele kisik chumoi kesang mo somoyo rzai gerei Tiprasa. Mai masaya Tiprasa. They fought. But ei kotor leaders ni besarok no tiripori tong no ble NITO. I didn't see that time any leaders from CPIM who called as a Tiprasa came forward to raise the voice for the reservations of NIT. I didn't see any BJP leaders that time who came forward to speak. But today they claim Borok Hai Dofana Hamzak Nai Greek and Borok claim Kaitong Haisi. Tini Tripura Rajon is a Koran, not Taibu crack Hainani Bagay. Taibu crack Hainani Bagay. Tini Meghalaya ni Mukhamantri Shinbai Cox Hanan Bagay Razing Nitong. The whole state of the Meghalaya is coming forward to support our brothers and sisters from Tripura. Our leaders from Assam, they're ready to come forward to support our fight. Our leaders from Nagaland, they're ready to come and support our people. Our leaders from Mizoram, they're ready to come and support our fight. When the whole Northeast are ready to fight for our cause, why, my Tiprasa brothers and sisters, just because you are doing the political party of BJP, CPIM, why are you afraid of that?
Tangai. Judi kino kiriza hungai Tiprasani votes no mekang tisawi mokol tisawi bokrok tisawi ta san pai di haisi. Boro boro kok ta sari haisi. Ekta roman script ni kok no pojonto manthu maniathu kok siti saragi haisi. Tiprasani vote ni bagi furkai laziagari fai san payo. 125th amendment bill ni bagi kok siti saragi haisi. Othoso vote sana purka fai ti sau haisi. Ei montri khai tong nai rok sini BJP ni leaders rok norok nang tini sanan musung haisi nu geda norok sini bukuk juk song rap khai jaka sab kok tisa ei bubagrani warriors rok no kok thangai ti sau haisi tamo hor tamo satung giring giring tamo watei we used to come forward land sekjak jau kha Sabo kok tisa, bubagrani warrior sok no pai kok tisa payo haisi. Agor tolawo tamung ka, horokso Tiprasano je babe dugan malik buka, sabo kok tisa, bubagrani warrior sok no kok tisa haisi. Nyorok tu pai kok tisa ya ble. BJP ni leaders koto tongi tongo. AC gari ka ui tongo AC no ko tongi tongo kotor building ko tongi fai kok ti sapa ya ble Maharashtra no tini bumung kui kok sanani sahos tongo othoso kubuni dofani leader song buskang ka yakung klai slagi khulumuyu melar ma tokai yakung slagi khulumuyu haisi Maharashtra ni thani ka sahos tongo bumung kui kokti sanani Maharashtra hanliya haisi are Japan ni pore Tripura kingdom is the second largest kingdom in the world the first raja ni simi the 186 raja tongmani connected directly the second largest kingdom the second largest kingdom no India ni 150 crore the Bharat Sarkar ni Home Minister, Prime Minister Maharashtra ni kok saitong neng Tiprasa ni thei ngai neng lasi jago Maharashtra na neng lasi jago Tiprasa borok sini satok jak tongpuru rights ni bai kok sana ni neng lasi jago Roman script ni kok noti sana ni neng lasi jago illegal immigrants ni kok noti sana ni neng lasi jago Citizenship Amendment Act ni against kok ti sana ni neng lasi jago National Register of Citizens ni mai kok sana ni neng lasi jago. Tam ni bagi neng vote san pai Tiprasani rights ni bai kok su saimane he ta san di haisi. Gone asked je borok ni bagi neng samung slagi yo bong ni borok ni bagi sani di haisi. BJP dokhol khaisinai edisino. Tam no dokhol khainai O land rights hanmano stop khainya kokda Roman script ni kok samano stop khainya kokda Tripartite accord no kok sai tongmani abono stop khainya kokda dokhol khaimani pore Maharaj kri hinge sab kok sanai wara wan suka kubuni dofar pasak zorati mokol kena khaina sigi tong haisi wara wan suka bono tinang sok nang haisi Separate state ni kok sadodi no tangi division na are 10,492 ni bisingo 7,132.56 square kilometers plus the part of Bangladesh plus the Tiprasa area tongi toman general abono nana male tam problem zakka administration power kini ni yago to tong land rights kini ni yago to tong land rights ni bagi tam kok saya Nini party asik se sorbo shaktiman political party inka prithibini shaktishali party singkai land rights no khainani tangi no khlaimiya political rights no ti kok sanani Tiprasa rongni representative no representation je tongmani abono bari renan bagi tangi kok saragya nin party asik se kotor ngai tangi khlaimaniya Bijoy Rangholsar silai tini tinta seat bari rekha 1988 of TNB court ngai
tini nini political party asa se powerful kai tangi 20 seat ni te 5 seat increase khaimani asa a kokno sanani kenon bukuk chup ha a kokno sanaka bukuk chup kai land rights ni kokos haya political rights ni kokos haimia direct funding ni kokos haimia roman script ni kokos haimia tripartite accord ni kokos haimia citizenship amendment bill ni kokos haimia sorry citizenship amendment act ni kokos haimia nrc ni kokos haimia ha sini buriro rap khaijak tong ba abono kok haimia land sekta tong ba borok no justice rani kok haimia then for what tamni bagi Tiprasa no vote nai tamni bagi Tiprasa no vote nai tini ang sini khapang ni rangsak ni mare ki jing song rangsak ni ma fasono bang sanani musung bubagra महाराज हाई नेतृत्व संताई कुनु सारा भारत वर्ष ओसे करे हाइसी सारा दुनिया नि बररो बुबाग्रानी हमजाकमानी बिनी हानि बगे दफानी बगे जत्तो बरं नुगु गय नरक तिप्रासार बाक्सा ताङै नुगिया तिनिबो खथों काइसा जरसा जों पुसुग्रि मानियानिनो बुबाग्रा हामियां थांगा वाक काइसा रिमानियानिनो बुबाग्रा हामियां थांगा पुन काइसा रिमानियानिनो महाराज हामियां थांगा tok kaisa rimania nino maharaj hamyang thangka rang 10,000 rimania nino maharaj hamyang thangka auto kaisa kuluk rimania nino maharaj hamyang thangka are baba maharaj nini ani rights ni bai kok saitong bini ki land ni obab da tong hani obab da tong samni bag bo land rights han nini ani bagai maharaj ki seat bari da nani kuno prayojon da na representative nini ani bagai महाराज की डायरेक्ट फंडिंग नि बगे फंड नि बगे कुनु काम दना बिन ऑलरेडी तो निनी आनी तिप्रासा नि बगे महाराज की रोमान स्क्रिप्ट नोते आसक चिरि खोगि तंगो कुनु दरगार नांग बिनी सामनि बगे निनी आनी बगे साइसि मानि तंग जतो तांगे आसक सं अहंकार खा तांगे सं उ टक मासा वाक मासा पुन मासा नि बगे बसं कुबुनि पॉलिटिकल पार्टी ओ थाना नाख्या मिजुनो सरंदी थानसा खाई बाहाय के मुंग दफारक एक बाक्सा चापलाई कक सावै गुबुनि फातानि बरफ फाइने रक नरै तं नागारंनो सरंदी बाहाय के थानसाङै नेशनल पार्टी मुंग निर हाबै मै हाइसि मुंग पार्टी न पर चालौ हाइसि मेघालय न सरंदी नेशनल पार्टी रकनो नरै तिनी रिजनल पॉलिटिकल पार्टी रक राखनै थानसा खाई तिनी सरकार चालौ तंग तंग हाइसि किन्तु ना बलाय के जों इंटेलेक्चुअल ang थांग हाइसि जे पार्टी ओ तंग लैंड राइट्स नि कक साइमानिया जे पार्टी ओ तंग पॉलिटिकल राइट्स नि बाय कक साइमानिया जे पार्टी ओ तंग रोमान स्क्रिप्ट नि कक न साइमानिया जे पार्टी ओ तंग 125 अमेंडमेंट बिल नि कक साइमानिया जे पार्टी ओ तंग डायरेक्ट फंडिंग नि कक साइमानिया जे पार्टी ओ तंग इलीगल इमिग्रेंट्स नि कक साइमानिया आ पार्टी वो न जों थानानि बागे बखांखौ लाइथं ताङै टक मासा जों मानमानि बागे वाक मासा संगमान मनी बगे पुन मासा संगमान मनी बगे 10,000 आंगमान मनी बगे तिप्रासा की आसक दा कमजोर नगी थांगा हाँ अरे थाने 5,000 बसर रमै ई हाव संग ओम थाई क्लाई सिनी पूर्वज सुंगरो रूल खाय हाय गरीब बंगी मानो यस आई एक्सेप्ट ताई बोलिया जत्तो किसु सिनी राइट्स नो संग याफर रनने आपो या ब्ले ओ सुजुग हाबुबाग्रा तंसाक जुदि खा सिरि ग्याहंगां के जिबनो संताई अंकोय मानलिया हाइसि संकी नासिंग दा दं सयुं मताई फायो ओ जागाव सुनो रिर फाइसिरि हने ताई गुबुनि पॉलिटिकल पार्टी खाने गसाक रंनो बां सानेन मुसु साखांखाय साजे यंजाव नाय ए जेम्स देबरमा जनरल सेक्रेटरी YTF ni sasazau ka nang srai khai ne mas hau haisi ki kasak ni dusi ada 1954 to 57 rogo ha 5 lakh aeng na ni phaine rokno BDC rokno hama bak ne ni har wi tini sing komor mani abu ki borok dhaiya
Kemper bazar ti lak borok haimani. Abono stock khayang mani a patio khaye. Tini tu bi haimani daiya. Are ze demand Tripura opposite jobok somati rok tisaka. 6 schedule rok ti. Abono pojonto kasukable kesak rok atai mo. Tiprasa rok muti takna rinya. Tiprasa rok administration chalok na rinya. 6 schedule bai chalok na hini. Unko like hable. Tabu 1984 ni simi 2025 actually boss horong ito Tiprasa na chalok konable. Tak statehood sanjao ka na সম্ভবিয়া in contiguity সম্ভবিয়া সংবিধান se সম্ভব phani sai tong kai neng Tiprasa le tamasuk intellectual angka সম্ভবিয়া angjakha tini Maharashtra ni borok Gujarat ni borok Punjab ni borok Bihar ni borok borok sai tong সম্ভব and ungna sinangoni sai tong neng Tiprasa ka national party khayoni সম্ভব nukjakliya one suk tai haisi yes one suk tai haisi bas kang ni salo metric exam renani nai tong haino hai sini khapang ni rangsak ni sini sajak sajala som students ro ang saimonu norok national party khayuni kok saimangla I challenge I dare norok saragi haisi roman script ni bagi kok yes a time jefru Noro whole chupungi tong national party khayone kotor gari wa asugui esi wa asugui dalama asugui sung bubagrani warriors rokle thangne haisi na khaka road block khaipan sung choba khaine haisi sung ke thangnai yes roman script ni bagai Tripura student federation by tsf rok by sung thansa khai sungla block phan khaine haisi yes sung fight khaine land rights ni bagai Norok chup kay ma tong na yang saimono kok sarage norok challenge kayo hai sang honorable former MP sa honorable current minister sa honorable general secretary sa I challenge sarage norok land rights ni bagi norok ki kok sarang nai political rights ni bagi norok ki kok sarak nai illegal immigrants ni bagi norok ki kok sarak nai Roman script ni bagi nor ki kok sarak nai Citizenship Amendment Act ni bagi nor ki kok sarak nai saragya nong ni party unor no khomataria phanria Tiprasa ni be kok sanani sudo vote khai Tiprasa ni nor no sandra nai kitu Tiprasa ni rights ni bagi kok sanani nor no phanria but not an issue we as a Tripura Motha political party the warrior of Pubagra yes will go and fight for the cost of our people, for the rights of our people, I say. Yes, we'll go and fight. Sing kokti sana I say. Kaklab kokjak puru nor kokti saya. Sing noti sao I say. Reserve sin is exact puru 7% kaitong jang puru nor kokti saya. Sing noti sao I say. Sini ha om thai 3 klaima jagawo. Maharashtra ni bung no noroi kubuni borok ni bumung airport no sanam na nakya. Norok tisay haisi, seng no tisaw haisi. Sini riang bro ro, nizini hawa no sornati klaizaki tongka norok kok tisay haisi, seng no kok tisaw haisi. Lands illegal babe sekzaki tong jaga jaga wo, norok kok tisay haisi, seng no kok tisaw. Ani kapang ni student stock. Roman script by Sinamu Sungzagu examo Norokokti Shahis Sung no Kokti Sao Haisi. Yes, proud Kai Sarago Sung no Tisao, Norokti Shaimania Norokok Saragya Norok Bukuk Mutub Zak But Sanapur Simi Norok Pairagu Kintu O Angzes Hamani Ekta Kok Norokti Saragya Haisi. Maharashtra no rong ko je Maharashtra no tui tini Meghalaya ni Mukhyamantri Maharashtra ni Borom re kok saitong Nagaland ni former minister Maharashtra ni kok saitong ha honorable speaker Manipur ni Maharashtra ni kok saitong Gurkhaland ni leaders of Maharashtra ni kok saitong
Assembly leaders of Maharashtra ni kok saitong norok khai nijini Maharashtra nani lasiu. Karon nongni je party je jaga norok post and position baga asuk tongo. A bororok chabiru norok no. Nijini rishano, nijini borom no, nijini chamung kanmung no, nijini itihas no, nijini laipuma no, birut kok sarini chabiru haisi. And norok a position bagai nijini Tiprasa no khaklabo kogu norok. 2019 norok kok nable khaklabo nijini Tiprasa ni. Tang kok saragya. Land right sege kaboy tongu. Tang kok saragya. Drugs. Kubuni hasteni. Kubuni desni. Hazar ton sini hawa hayu. Tiprasa kebang ma addicted inge problem kelai tong. Tang kok saragya norok. Saragya. Abu se dukho nango sini saragya. Noni bus kango Tiprasa no bui. Thui chop kelai tong hanu norok kok saragya. Noni bus kango sini bukok juk song rap khaijak tong hanu norok kok saragya. Noni bus kango sini script. Je sanmani Roman script no. Siriyange Devanagari be Bangla impose khai tong hanu norok kok saragya. Nongni bus kango illegal lokko phai tong ibo norok kok saragya. Yes, well done, my dear BJP leaders. Well done, my dear CPIM leaders. Well done, my dear Congress leaders. Norok aska intellectual, aska mahan engka. Tiprasa ni joto rights no khay norok pogo. Buni rights no ronani bai khay norok khasigu. 1954 khasi kha norok. BDC rok no hama bakta hine yes. Norok khasi ka. Tini 2025 ni BJP rok khasi gai tong. Illegal stock no settle khaire nani. Oh my dear Tiprasa, bufro no ni khasi sinai. Buike buni haukai raja rok aram khai asugui she shason khlai rule khayu. Sin I haukai sini raja hawo phayi makti khiklai nona anom muthangnan bagi phayu. Othoso sungkai National Party khayuni bukuk chu mokol muthublai raja no sezel ayu haisi. Nini yakung ni has kri hingangke. Nini dof has komori thangangke. Bo how basawi ng kok sanay. Bo how basawi ng kok sanay sari. Siniti pramothani MLA rokno kok saw. Siniti pramothani MDCs EM rokno kok sil saw. Siniti pramothani CM rokno kok ti saw. I'm proud of my CM haisi. Ani CM ni bagang proud feel kayo. Ani ti pramothani MLS rok ni bagang proud kayo haisi. Ani ti pramothani MDCs EM rok bagang proud kayo haisi. Because Tiprasa ni je Roman script no ti borok kok ti saw. Tiprasa ni land rights ni bagang borok kok ti saw haisi. Tiprasa ni bumung je norjogi tongmano taisha slai Tiprasa ni bumung rana bagang borok kok ti saw haisi. Tiprasa ni tongthai jaga additional strengthen khaina baga borok kok ti saw haise. Tiprasa direct funding mana baga borok kok ti saw haise. Tiprasa rok susito bonchito je sekjagi tongmani injustice khaijak tongmani borok kok ti saw haise. I'm proud of them. But I cannot be proud for you, my dear BJP leaders. I cannot be proud for you, my dear CPM leaders. Because you always choose to keep quiet whenever we feel injustice. Whenever we were marginalized, you always choose to keep quiet. And that's the reason I don't feel proud for you. And whole of our Tiprasa don't feel proud for you guys. Yes, you may claim, you may blame, you may criticize His Highness Bubagra. But end of the day, you have to remember, you have to think, you have to know, and you have to accept it. That His Highness Bubagra is the one who fights truly for our people. His Highness Bubagra is the only one who genuinely loves to his people, not for political mileage, not for political positions. Yes, you have to accept it. And ang Simon Noro, Bakhaw Simon,
but bukuk tin ro pepla ragya bakhaw nong ni oino kok bukuk nong ni oino kok haisi ang sanai sini jotto warrior sokno sini khapang ni jotto Tiprasa rokno je o videos nai to nai rokno please noro kindly share khai di haisi o videos ang je question khai mani BJP ni leader sokno CPIM ni leader sokno Congress ni leader sokno please bong ni thane o video sogui re di haisi borokno tag khai di haisi borokno share khai di haisi bong ni Facebook o share khai di haisi ang je proshno khai mani borok share khai di tai ang je borokno challenge ka land rights ni bai kok sadi illegal immigrants ni bai kok sadi Roman script ni bai kok sadi tripartite accord ni bai kok sadi nini direct funding ni bai kok sadi nini land sekjak tongmano injustice ranan bai kok sai todi sini buri rok bang ma injustice khaijak tongmano kok sadi students rok ni bai kok sadi sarak ge borok ang challenge kai haisi o message no bong ni thani sogui ranan bai sung share khai di haisi 1000 2000 3000 4000 5000 je mansak sung share khai di haisi Belai kya hambai te bara bisi kok salia baskang ni salonor bai te bo malai nei te jotto haino hai ramsak ni mare kising songno khakaham te chobani chibai kono wana nani nangya jesek mano criticize khai di BJP leaders CPIM khaine Congress khaine leaders of siring tongphano bubagrani warriors kun dino siring tongla bubagra kun siring tongla baskang ni salo sung himnai no himnai tai dofani the rights Delhi ni hoite sung tub nai that's our spirit that's our promise haisi Belai ka hambai khulum ka